Watongere na siasa Profesa Gitili Naituli na arirĩtie atongera bwa Kenya Kwanza na kinya mathabu jaraja kuringwa kagitene gaka kenine gya siasa. Naituli ugite rais akethirwa ari kugwa kigiri akeja kujuke munini wao metaruterwa Nyanza kiri kithurano kijite onde unongerete na kwariria ugambi bwa rais wa au mbere Uhuru Kenyatta akiuga kiria Uhuru akenda na kiri mara gwetana mbere kugwatanira agitariria nikyo gitumia kwendekithia kinyaga chagua atikarumwe na kiria bunge ba Meru gucoka itene. Naituli augitate kuona kinyomwa gicoka gitene kyo bunge nuntu gutenkanja ne barimi kinya kuingeria karima wirane. Anthony Kathenya, Nigeria, Kenya. Grandiru toni na ngethre nkwenda election ni antu ba gumbubegia kwa mini batura banda irikura me antu banyanza iri ni unreliable ketha batomba kunengara ile more than 1.3 million re. Can you bet with them? Panengara president kura. Ko president will be making a very serious miscalculation to replace Gendege with somebody from Nyanza. Me abo bakubwithia ichiacha bakuringa. Ito diversionary tactics. Ito mimbi anto babwiri gwera nuto narutengwe kenda nenkrwa kura. Te adiraina Gendege ga adiraina Raila ga adiraina I deputy either Motone Raila kana muntu wa ODM. That is not the issue. The issue is the government delivering. Uhuru na kwenda Mount Kenya evire watanirite. Manisa Uhuru na kumenya antu bakethira baina mianya batithikirwa Kenya. Nende bo Uhuru akuwa aruwa rekana na gachagua. Nonto Uhuru na understanding democracy also ne ko respect ne ko aria oka kanusha manto kana okeringa chiacha okawa manto ya opponent oku oto mwethia mundo nonto opponent te mundo bwinde bwe timu Kenya. So Uhuru arenda there Mount Kenya na arenda antu Mount Kenya bedre bege into kemwe non tu pedra ba kintu kimwe iri onde apatikira tukinya Gachagua ke impeached antu ibare ba kwebelana na thirikari Ruto. Now kendegate meo bachokia ne anga bakoria mawera ne ara promises ira ire antu ba Meru for example akethira chuyoretie ne no antu bachoke mpipa tu na boda hii ba Mount Kenya ba ke Ruto ba especially ba Meru I think baina thina na nontore baina munene na support abo batena munene nende as we approach 2027 ibamwa bagila bachoke na nara neanga munene actually aba support akabwethia mibango era baiteganirie akabwethua ereke akubwethua me no bamuringire ndebe na antu bathikire na antu bathikire lakini thainte kona ganya gakatiere yakaombekia kubwethio ko ambunge ba Mount Kenya baina thene mwe batekona mantu ya change kabisa kuma Gen Z demonstration ya 2024 changes ndene Kenya musima is significant, lakini ande Mount Kenya leaders especially the Meru they don't seem to even to have seen that. Kwa ende baburu chukuma munene ababudhire mabarabara yu achoge abaigire ndabathibitare achoge abwithi education ana baite ende parawure 52,000 cha secondary kitha no ronere fees ira no kaomba bwana uko meanto baina thina sana raieu ira ende chochi abadhiria I policy ya thirikari icho ikathiria MP ba Meru na bagaruto bonde ntukona nombi gyochogani ingumu. I think gavana baburi kupwithia no ngavana na changes enene sana ya election lakini na kwenda item pa lagro support Ruto gavana edra na Ruto na burugua tu tam lakini Ruto edra teo buru I company ra no company MCA pake kinye MPs na rekane hapo miamba kilasio kuera antu bonde banwe twithirikari no to policy chiayo okay thirikari policy cha thirikari te policy cha pro people apura are asula mere Ruto a campaign are muntu moya sana a campaign lebo ya buru au akaruta nde na ngundi policies apa promote economically
Petre bai sawa lakini ende opposite has happened niomba kila choro gwera kwa hivyo mutuma bwabwe kubwithia thai no mwanka mu support no ndagaro mu support ate meaguruta ngwe okay no mwanka support the president no mwanka mutuma a support the president no ntogare mani mu support ni nagarutira ngwe me munene bana munene lakini abwiri kubwithia no ume kenda itarara ginya aichurerie kibyake no ndukango gwira bo aganye ginyete it will be very difficult for Ruto to go back.